KSA la pen JCCPA la ini cingrum pen jasa me pen nil tum la thirang kia mai phalok ke chengsi nal tum phan do ko e phanda mai choro la dak nil tum nang hang pen ke bang kon thekon sinili nam theni je japrang chipachining itu sira pu JCCPA pen do ko kai Robindra Rongpi ko kai Thorsing Terong dan ko kai Saising Rongpi la pen pu kai Bidasing Lang KSA organizing secretary la pen pu Dipu district committee long members Jirsong Terang la pen pu Bukla district committee long Ruby Singh la pen ni KSA central committee long assistant general secretary Ajay Rongchan silalo pini people sini tu Frangkia mai ke phanang ko ke lalo je ansi hejong ke baklang kon the Assam government pen Assamese is the official language bang padopon pu bolan post pon pu bolan si paklang lo all over Assam lo anta la sila so long wan bang ke nil tu ma ke jedon nunde tu sila bang so pinyang thek bang klang lo la si gopi pon lo ma ni tumi puji pu bang ke je akyai Dr. Himanto Biswa Sharma jong si itum BTD la pen Barawali long jong si exemption do pulotang de gopi posi itum Karbi Anglong di Mahasau aphan exemption pon pedalo asi totally la bang ke ditum ke la bang so language bang ke officially bang ke ditum bang Karbi lochali asong la pen JCCPA pen la pen la chotagli Karbi Anglong ara do an kala bang che don thekelo athema itum jong si purkimo langdam pulotang de lada purkimo do piniani itum Karbi Student Association dum langnam kache song ajoi 1968 kache song ajoi se pini roman script ai tum toklong lo hala sota kon ai tum kache song kan ai tu ke dosi pini tumanta roman script ada amek kache tokbom lo la bang bom lo la si non la poson thak thak kon ha so tv phik bun jel tam kache song long kai rapor pe non head jong la Assam government pe bang da kon long bage official language Assamese si ninje nang po tok nang po tu mana pa prai dai bang tu mai lai che don thek thelo la bang si ni tu mai pui bang ke la so language ke la bang ke tu mang ke Kaprega district nang tu nitum pudun thai ve Karbi Anglong di Mahasau pen Kaprega din pudun thai ve ko anna nang tu claim damo stame Karbi Anglong la pen di Mahasau phan make jase pet ke la bang solo mange nitum phan make pila excluded ning la bangi na pa lo pon pe ning la so official language bange la si nitum pachimi lo je Karbi Anglong ra doan tu matame la so al language jong si itum jong si toknang lo pulotang de laki itum mange pulo iphiga chiru ye son si mandat pu si kedam ta apor tum stame MOS kache toklong tame dolo ke lamdon kache tok di MOS 2 long 2021 long kache tok ta do haba close ko ane 3.2 long ne la puson do je kopilo itum Karbi language si dake official pon pu puta pulo ke ako Himanto Biswa Sharma mata ninje lo hala West Karbi Anglong Karbi lamen mai lo lang dong kalong ke ba tame nang tum a culture a language ke nang tum long si pareng po official language an tame nang pon po tang de people si piniani tum han hai lam nang pachu nang cho bai de lo nan ni tum han implement nang jikala so language ta tame non an da pon pe de la si la so long mai totally ni tum mang ke la bang ke che don nun de lo ji jong si Assam government pen jong si la so pu thai jong si tum han nang na pa Kosong na implement pada si bang bom lang puluh tahun itu kewang jilangan ni bang ke Karbi Anglong rat doan si itu ke suri amuluk nasi kace songa sai bang ke tengko na kopu nasi laso official language bang ke Karbi Anglong la pen dimaso bang ke cekor ke itu mentune ta teng dunu ne jong si Assam government tum BTD pen Barawali long puluh tahun de kupi bosi itu long ne dalo la halo big question itu Himanto Biswa Sharma phan ka jukang tum nasi angkyong dung alam ma ke laku JCCP long akhi hai tum do alang li tum hen pele na pathan pomna te alam ke non jong la ko ke ase central committee AGS Ajay Rongcheon pen la bang so lam mang paklang lo jasemet to me Assam government pen isi language isi notification paklang lo to me adak so ateng notification ateng lo kulon te nona bang ke all official kam wo aparpasana bang ke non ke kene Assamese ada ka bangke kado ko yang Assam adang kielong Assamese ada sinong ke deng ponpo jada kamalong tala so Assamese ada si use po si paklang ponpo sita alang tum pulo JBTD la pen borak bilie bangke example ada ke boru pen English si dopo ba borak bilie long da ason si dopo English pen ada Bengali si dopo sita ada la tum nije pon pe Karbi Anglong jitu hill district mane 6 area long ekjan bot pe daga bangke alang ni kado ema ola sam no son ma
notification rit kepi da kar bang long ma son exact sinang pilo la sine ta dam long ba ke so notification mer ba ke la bang ke tum se protest me itum protest me milo la bang ke ako la se pini protest na kok la bang ke la se itum chini itum kado eta chini je itum ake je si itikhat do je apur ki modo itum bangke asamisa dak ke tungke dengde tungke roman script nanggi posi 1960 pen 62 dak che song lo ajar lo 70 ma lom bangke la so bangke itum dak che pare pone tungke dak roman script si tungke deng pon lo tangte asam government sor lai kadu chini ne kale tum chini je hills along bangke prai 90 mune tum bangke asimis ke tekte puri rekle lapen tok tekte penda ke english medium sin onda ke ong lo sin medium ke puri bang e kompik lo itu employees tu man chenglo ke la asa homoda ke tok tekte sinon pejo penda be tum ta me pata pen chenglo kadu pen chenglo ili tum ta non ke aprang ke semis te mata non ke english adak si itu kedeng ponoson dulu la se ladak la chini pa meka ta me himonto wisosarman dak ne impose that laban ite ke tek dam long ba ke taken for granted dakar biang long ke asara ban ke mathap lo alang lim mane tang ka fere ave tang ke tera ave da atom bang ke de pulo te choklo impose lo bote na ke pos hai bang ave lo bini la son je to mang nang lang lo itu mang nang lang lo da join si bini bang di me ke meta me hill area long ke asino kcs non ba ke se asong dan doi la pen la khe pan kache soli ba song dan do mang ke at least la sola mang la lagi so be tu se common issue lo la se la so pra ke tum jongela sam government to pangli tame itu mana convince ta be da convince be dai non la to bang ke ki okobida lo kor ki buji mati nang to pila ke sumbe ya te english ta ki bono ya to komia ta do po komia te te english mi lo লাইনা পালি তোজি সেটা পুনয় ঠিক আছে আপনাকে উইথড্র করক কিন্তু আপনার লাগে একটু প্রভিজন আছে ইয়াত লোকেল ল্যাঙ্গুয়েজ তো এইটো কাৰ্বি ল্যাঙ্গুয়েজ এণ্ড ডিমাচা ল্যাঙ্গুয়েজ এছ'চিয়েট ল্যাঙ্গুয়েজ হিচাপে আপোনালোকে কৰক ইয়াত কাৰ্বি ল্যাঙ্গুয়েজটো প্ৰৱৰ্তন কৰক दा introduce to pabangsi itu mninge nai la bang lam thulam dok per bangke ili kene dunang ne ko dunang ne asene kado bane pilo chunengri lo la solam de putake ili oppose ra pek nai Assamese language of representative Matela Sil Kacharia to Samri kalen de pulo galang tum prapjin pen noni monto bisa sama dak difusido sen nungweang mo na tum cingkidan no la bangai karbi anglong ara tum bangini samse apa se apuni karbi language to introduce karo as associate language aro okomia to apnale repeat karo karbi anglong ta exchange karo pu la tum nungweang mo chiwada nai la penala nilitum la samis language man kelang select putagali hai nitum respect hai cultural language tame respect hai sit ame official language bang si nitum karbi anglong mo pen pulo hill area long bang ke kasik sakchat doko ke tok ke lang pen cheng lo tame nitum alang litum a language man kelang select putali nitum respect pibong pinianian ta kaching ki chethan tame asamang bong ya lang tum ba language ti jingki chethan bong lo tame la bang so official works lo ayu ki padami bu bang ke nitum ta la bang ke chedon nun de lo la pe exam de lo la son thak taksi nitum handa exemption ma ke donang bu like Boroland lapen ladang barawili lo tensi tumada exemption nang po hadak ni piundat ke dak pinang po hileria pening lisit keong dong tu ke ning ba tok lo charlie lo MOS मतलब memorandum 2021 across the thing pen haladan te Karbi official language dan part English Hindi lepen Assamese da official language paman ko sehadan panakon tapi naso man no masih implement melan setapi naso implement net ten lutan ten nang ko make pen jikoi dun lo ma jikoi dun jima mate la an bat chokche to bujina ilo bujina kali ladakh ke ala 3.2 long ala sonju ye tok do bon exactly non kirinai je to rok bodam ni long do
Karbi Anglong Autonomous Council laso ang kangalong abangke Karbi Alam abang pan official language u kapinchong ji kedeng ye pan ke state government ta favorably consider bola abangke lason sia da ke to sita ala songbong sita me English ta donangi Hindi ta donangi Assamese ta donangi lason sia non amat sita English ke litum ke official language ko mantuar ni pelonia sita lage ate cheng nange cheng ben ta bon itu mga official language ke Karbi Alam. Si Karbi Alam official language pulo te non sita kedeng nang hi alam lo pen kedeng lek na po Karbi Alam Karbi Anglong ar lu jong si Karbi Alam ning ji tokte deng de ki e khani e pulo te konalo ke to la. La sila sola mga pen state government atum sita melai sonar bangai matra nai Sikkim ason a state ke Chersuet a state sita hada ke official language si kopila son plido. Additional official language ta bangke kopila ma son narkep kado kabe son kreini do ada. Pulote Assam a government atum Ladakh major ethnic groups atum kaning je alam abang ka promote dia pan kang tur dia pan kirun dia pan Sikkim a government yung si claim un pulote Assam a government dung kapilo e claim un claim me Ladakh sita me ako non head person lo pu Barak Valley pan ke Manipuri Allama bang pan ke latung ke associate official language ku denga ala ilitum thang ningoi du nangi adi me ning da hoi dun sita lason thot sit piloma Karbi Anglong lo Karbi Alam sita me Assam long bang ke associate official language ku deng me deng un la pen ke deng nangi ya dimbang neli pudamang ke lain lo 1969 Meghalaya autonomous 1970 lo 1969 the Assam reorganization Meghalaya ek 1969 na tengsi 1971 ke kopilama Meghalaya autonomous state sing halabang so hote kopila Karbi atum ke Assam bang ke pu pangthim lim pedo nang kusi Kopilama Ladakh Assam along si dodunji kusi resolution and deadlo. Pulotang te halapwana philo pulote Karbi Anglong Alam bang pansita Karbi Anglong apan Karbi Alam apan sita me alang litum lang pon me sita nona teng ke lang pon ji kalilo non ke Assamese Alam si nang kapa impose lo nang ka impose tu lo pejo pe na bang kala script sita me nang tum Assamese script si teng nangi pula son si pupo lasi Ladakh Karbi Anglong Autonomous Council sitame alang tu amethang power bangke pia chehar jak nang ko ate Karbi Anglong Autonomous Council atum claim nang ko pangche ta non puda claim le ate ke claim le da di mangke 2.3 longke financial package ave 2.3 laso quarter long 2.3 laso Assam Karbi Alam apan Karbi Anglong arlu official language ke dengya bang pan English along penan parta hala ta ke dengbo hada bange financial package ave na se financial package ave pulote elitama council ke complaint thi paching khan khela pen ke kupila pe prapri la se non sita 2021 se denglo pulong te non ke kwan lo 25 lo ningkan pli ang bong sita pinya nian sita me Ladakh kopinya resolution dengra konan pen kopi si claim nai makela la council kachari tumsi teklo governor pen sita me approval and si notification isi pe klang si Karbi Anglong arlo phan ke Karbi Alam